ništa od ovoga ne bi bilo da prije svega djed nije imao tih par košnica čisto za svoju potrebu, a tati se dopao taj posao, on je to isto malo ajde zbog porodice, zbog sebe i onda smo brat i ja stasali i to je onda krenulo sve odjednom, što se kaže, u par godina. Pored meda mi proizvodimo i polen, proizvodimo propolis i onda je došlo tu, što se kaže, ženski tim je došlo do nekih ideja da se uvedu neke inovacije, pa smo onda krenuli sa, ne znam, kad je sezona vrcanja, samljeni poklopčići koji se kad skidate sa satne osnove, to smo stavljali u med, pa onda med u saću, odnosno saće u medu, pa ne znam, onda mješavine sa bundevnim sjemenom i tako, mislim, svašta nešto tu ima, ali primarno nam je med i ti tako ovo što sad vidite, ti poklop. Komora, to je nekako moja ideja kad sam počinio, što se kaže, ajde malo to da uozbiljimo. Vidio sam u Sloveniji da postoji jedna takva komora, nabavili smo originalnu opremu za to i benefiti su ti zato što ili nikako ili uz pomoć, minimalnu pomoć medikamenata možete da prevladite tu neku, ajde reći sad ovo što svi imamo, prehlade i probleme sa sinusima i glavobolju.